que traten de sacar acá y la fiesta que tú te ocurre. Esa miembro gona, posacuna, y gente de que lo paguete, caia camate, taitamit, cochpereles e pic, mas os que estão pescando com os amigos, para gente, local gona tá querendo estacionar, os carpos de cubuí, tá gente, caso a gona piace cubuí, tamoio esprinti ngari, não é que gona mais pane gona, pastora mawakangi, amai fostaringi, que tu ani posas kamaites poringi, iskeringit, samusami, tigrasami, rikusami. Kamu que imalas mas que tanta semana wakit skachkachasami iglesia picao sangue. Chay kawakikos papitos wata entero sumikunita kahom chorsaxlan kuchipuka. Pero si nosotros rato me gustaría mongao, rato me cama. Evangelista Nicolás Hugo estará predicando la palabra de Dios.